arp santerek munai dung araja arp sang uba Olen Singh Sun kumunomi khma joka Mausan Ram constituency hakawat ka ba arp la yoban pelat padba no family scheme belatep kum ka SRWP scheme araja arpulai arp sau na ka benta ka lauba zone ke badan kan artli kishnang yakini scheme na yoban sam multi facility center lauba East Khasi Hills district haka jingi don lang kumba shispa lai punringun ke bayo priang ya ka check pisa pamar arpo hajar tingka kabakot arp nyolak arpo hajar bat kum juru la yo ru ban IT ki ten sob yeng shagi prapu artli ki long yeng haka mang tingka kabakot kan reulak tingka uba sun habakran hakani kasngi ulakran shashi padba bakumba kila Punjab kumta na kalyang jong uru unum peneran ki padba ulo ang ru bakamde kaburam jong u bat kabor kam shong tang ha umarwe henry ki padba jong ka constituency hi baro kaway kiwe de kinongkran kila panpaw ka jing sungu UMLA kathan boula le ek babhatam na kabenta ki padba ha kabaula sa mi ka MLA scheme haba shit haba shai ha khamat ki padba ha kaba ha kini kisnam baladap umjudan bala banle kum uba Olen Singh Sun Nelor uba Olen Singh Sun la yo jingkran ru no president youth wing jong kalau ba zone ba R reborn ba Marshall Nongsit president youth wings South Semper zone but na Dr. PM Nadan Haringkat ki wede ki reurang ba jong kathan lau ba primary unit of injit ni ba de hok shaw yo the college mun ye ki primary unit ba village ki nong yo kata juga de hok shaw yo kumba pila aya ngai ko bor iki nong tre kam jong haman no isnong ro ngal aya ko bor ko pile ko ka deng deng bopal don bopal skim nga nang isnong bo pero ngong deng deng president lan sekti um skim la nga ngong ka skim ngal aya pile ka do mo te yo ni president sekti la nang iskim no ay ka skim yin ka la ka ngong kata ka de spirit kata de mensim ko bo pi dan pi ki nang elang kin long ba do nang ma pa ki yoi di tinata maka liga cia nanti mendai dengan liga maka esa lebih ngapa pun imat ke katin ngelatih duna ada kasih hajar ban ngelatih sam hang ni halma tang ki pelip shiri pemidon pengin ai shek kata kata tu shispa kundai tang shispa kundai mo tangan ngesul tengil ai ka arpo hajar maroi ko shek dan melor kata kitin jombro koi konstitusi kila poi dari hajatan lais ba otan kinong yo kata tak ngati ko ketuk jing jing ai in kai kai ko ketuk dan ko ai dak dia habang ayo e afon ngak kedu sya ye kinong ye kinong ke kam krishna ko per ngom ba ai ya ka mon lai doi jong kinong yo kata jin da ka mon lai doi jong ni ko ay ai ni ka pi wat ju pun kikwa da kapisa bantu kwaya ka thong tepau kikwa da kapisa bantu penhe ka thong sesat le kikwa da kate ya kai ko kikwa kinong yang amni ke perlu ni kata tinggal kepan Malaysia mah magane ke kesin mana ngakai konsumsi India kesin ba ada jin yang kinong yo da habang jin kinong yo da ngakerpan ba kinil kinong primary ni subha mende ko dokon meeting pada nakaliang kisama kinong yalang nakaliang sama kinong yalang nakaliang ikethe kinong yalang nakaliang diraba yashong pakata mundai mangle ta nakaliang diraba mundai mangle ta nakaliang i sama yashong yang pakata jit in bade ko yo namar nadu suwa malong ba ayang ay biting job ngan membu fi hagani lerai haba fi dor banga ngakwa bertile me kaburo mi kumo fil ayang ay buro kata kau ti banga perkata kumo fil ayang ay buro ngan don buro mi na kata kata wala ay boro fi bopin sim mi ko kata hak banjir ikin no yo kata na skim ko banga kadon tan hapo ka system pang mata haji siya komplong doktor fe mane mata kasi ngadon committee ni silo kebagi MLA bagi bersih di bentan komiti kebasan lagi. Tengah lihat yo sekretari benin ba kal kamlong yang apa pep kali program kebakrau kebak koridor hak macam ni. Tengah lihat ada message
haga grup jema parti pengamla undang nomor kadon program apa olah konstitusi dan nakata kadang kai namar la da ndai mapi ba kristian yang ki ba pa yang ka bor ngan nam long pe dei mapi ki la yang ko ngakan mau kan ba kaburong ko bangan kadon ba dei mapi ba ya ba dei ba konsa me ka dei ka jikku khu bre trakran ye ki yen ti ka ba ngama persiu kuliang ye pi ba kane ka dei tang kaburong ko bangai ka dei ko siu kuliang lanor ngamla masih kuliang pi ya ka kaburong ko bangai habis lain ada biji sup yang biji subun ko bisik ba hindi ba kasuhon ba fisihon ke abot ngale e kanono ngasuk na delo yung ngale hai namara ba pile bhai koi go ti e nahi koi dat kata kali principle ke jama te to ni dia itu ni lati bangal ong ya ki rurama baro yo li ka jinga ti kin ba biji bakla jama la da do kin do biji bakla ha ki jama what are the thing what so re ko pin yetu nga biji bakla ka ki jama namar ubriu ndaulos habo yukudu ya biji bakla unang na biji bakla ustad biji bakla telah dadun kina biji tu na ka ki jama subah kan kilanya but lada pila kana jimu di jingi ti kam ni jadi ke jisri ba ka tai tanga jama ni baro ke lidar ni shi ke lebi pala alun ngamla amni ai marui ngamla nga kata maslo I am not alone kumarwa me kerja sen you are not alone ngamla alo rengkat pada ngam semua marui ya semua jono tak kau ini bersemua jangan tiba bun di bakla jangan itu kai di tuna jangan mata dari bahun ngam yo sih habangan phone dari itu cek apa don neko dam keren we are sampai lada keren we lai sau di kita sau ki biskol pelayanan ki programnya hadir ba film jawab ngalalai lekha ngabun kama ngalalur lekha ngam ba ting apa nong kat mo phone kan sisi ting adon sekretariat Afghanistan adon kamera juga besar kat mo phone nang sim kamla maksudnya dan kata-kata wala dadon emergency ngolong ai dengan message teks nga ko WhatsApp lani ada bidding nomor bupadan ke keteng mobile dia semua ada message ngri yauno ko phone ya sisim badon ka keteng I will ngan dia kat bombat call back itu gitu ki nomor WhatsApp dan mobile ngatia hadu wanda jubab ya gitu kimis call phone tangba de gondon ka katek no wala tela bidon kono ka kikam kiba long emergency ki ambulans so ngal ay ki nambar ini leader baro don kino jingjau ki ambulans don kam ngal ay ki leader baro ngal ay ki nambar bejung long junga kumbe haga jingen ti junga namar ba kelara ay na ha baro kelara ay na ha khet kum ko baro ngalale ban peni ko dak ko boro ni reverse ko yang apa de hagi por ki bersawan ngan persiang manus ngan kat bangayo paskit ngala ayo sipaita sibun lagi skim boker lada kadai naga ngado snipo pangta ka boda area ng padio de ngadon ko skim ko ba imat mentang layo nilai orang Indonesia sendiri bro negatif dia punya musiklo entar sekolah tam itu ngalale terpang di sekolah ki bar ki sekolah ngalale terpang kan nggak sampai gitu ki area coba mahap apa boda area nomor harga boda area lah dengan yo skim boda area ingin sampai pada isno bahap apa boda area bergidan bok kono tiba kampang di bahap apa SPB area yo sebut di boda area SPB sini dia gitu orang impai di badan SPB kibom kiba juyo na SB ni hapay ka ni isno kibom kobar na SB ni pay na loy ko skip ndre ya ka skip bale babade shimet kadi bali iswa sa krem da pay kiba hapa po boda area na kiba hapa po SB ni krem da pay kita de ki jam ki pagyan ko mangisam ka shek ndre idol kisnong ki baga ngam cuma lagi dalade ngala ai ti ki nong elam lajong ngala ai bor ki nong elam lajong bapin samhi bi shek hal kisnong
da khot ye ginong yo ka meeting bat sapha yang ada kadur pha yang ada video bat kilale tik yang kolok thama ngasuhun yang di kamu katri kam bang iba ke kam kolok kaba kapapun hunya Galaga mereka ni. Hari ini ujian 4 Juli, semua 4 Juli, bahawa MLA po mau sendram, unsam ya skim, habasai, habasit, akmat pagba, batu dolo breu, bolak transparent bagi orang. Bomburi rakai higro kami tiba. Te nagiyan no isnong, lajir, yang kibreu berbiantam, banyo yang kali skim. Kena ngisam Iway gomyo kinsayo terpater isnam di bacawan. Kadang kadang ditang ngisam. Mai latrai ribut iway kamro bawi lale undok kami ngabun jera kami kapor insiat kuhi bapi. Mai hangi ya kini bawi lale na bunta jumi kongkin kerjaan. Ikumen habawan mene jumi terima. Kalau kami soroni iyo mensir karena kibriya dia orang menjadi pemprema boleh bah ngiru isu sarang basmuslan nanti biru kinongkasan tidak kita kaju ke senau ondai mengayu skim menga akmel namarba ikular ibau kata dia jadi ulah apa action tidak ulang sisa bertarasi. Nah, seorang pilihan ini penting betul kalau tahu jadi ulah lesa yang ini kepada dari yang bertahu ini. Ini penting betul kepada ini. Kami juga parti hari kazon lauba ngabantu presiden lalu pasang ya kan election. Gila Kristum mereka bersama lebih lagi pamaro berpecat berom Yau MLA Juli. Ba, hari ini macam kelasnya kami kedua bukan di Singalang.